U Srbiji je prošle godine zabeleženo preko 90 miliona evra donacija građana i kompanija. Da li se i dalje donira za borbu protiv posljedica koronavirusa ili su se prioriteti promenili? Miloš Janković iz organizacije Catalyst Balkans je sa nama ovog popodneva. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Tanja, hvala vam najlepše na pozivu. U početku svake krize, i to ste vi negde u vašoj analizi konstatovali, dobročinstvo raste i taj trend je zabeležen i kod nas. Šta se događalo godinu dana kasnije, odnosno ove godine? Je li se zadržao taj trend? Prvo, hvala vam uopšte na pozivu da pričamo o tome večeras. Kraj godine je uvek dobar povod da razmotrimo koliko smo bili dobri protekle godine, koliko smo donirali i pomagali drugima da bismo znali da li smo zaslužili da nas Deda Mraz poseti. I kao što u svakoj krizi, rekli smo, biva, dakle, dobročinstvo naglo skače, kao što je prošle godine skočilo. Dakle, prošle godine 90 miliona evra i više od toga je zabeleženo, što je 3 puta više nego godinu dana pre toga. Naravno, očekivali smo da će ove godine biti veliki pad. Još uvijek nemamo finalne podatke, ali negde je okvirna procena će to biti oko 50%. Međutim, i dalje kad uporedimo recimo 2021. godinu sa 2019. vidimo ipak da ima više donacije, dakle da je više donirano nego tada. Jedino što donacije za borbu protiv koronavirusa su prestali. To su prestali još negde prošlog septembra, oktobra, dakle sa drugim talasom, tačno kada uporedite grafike talase koronavirusa, kod prva dva idu rastu i donacije, kod trećeg to više ne postoji. Građani su jednostavno i kompanije izgubili zainteresovanost, donekle izgubili poverenje jer država nikada nije objavila šta je uradila sa donacijama koje su njoj uplaćene. Međutim, ove godine fokus je ponovo na starim temama. Zdravstvo, obrazovanje i smanjenje siromaštva i tu smo ove godine imali neke zaista velike pomake. Sad, kojih je 5 događaja obeležilo dobročinstvo ove godine? Upravo, recimo, ako uzmemo ove 3 oblasti koje su privukle najviše pažnje, najinteresantniji podatak za mene je da je obrazovanje naglo skočilo zato što je Nordeus prilikom akvizicije $3 miliona izdvojio za svoju fondaciju koja će se baviti obrazovanjem. Dakle, to je do sada u Srbiji pojedinačno gledano najveća donacija, $3 miliona i oni su sad napravili tim, napravili svoju strategiju i sledeće godine će se baviti nekim vrlo interesantnim strateškim projektima za obrazovanje mladih talenata, posebno u Srbiji. Kada govorimo o zdravstvu, Fondacija Budi Human iz godine u godinu beleži ogroman rast donacija, što govori zapravo nažalost o velikoj potrebi u našoj zemlji za time. Recimo, 2019. godine oni su prikupljali, mislim, nekih 10-11 miliona, 2020. je to bilo nekih 14 miliona, sada su premašili 20 miliona evra. Dakle, to je ogroman iznos koji je praktično rast od 100% u odnosu na 2019. i govori o ogromnoj potrebi koja možda treba da se zapitamo, makoliko ja promovisam filantropiju, možda treba da se zapitamo i koja su sistemska rešenja koje tu mogu da pomognu. Gde smo promašili kada je reč o zdravstvu, je li tako? Tako je, upravo tako i u zdravstvu i recimo kada govorimo već o odgovornosti države, zajedno sa partnerima iz Koalicije dobročinstva smo ove godine vodili kampanju Spasimo hranu, spasimo humanost, u kojoj se uključio ogroman broj kompanija, 70 tona hrane je donirano stotinama porodica širom Srbije. Dakle, postoji volja kompanije da učestvuju, postoji volja organizacije da sve to organizuju, postoji potreba na prvom mestu. Jedino što nedostaje jeste volja države da više ukine PDV na donacije hrane. Pravo da vas pitam, sa tim zakonskim rešenjima, znači opet postoji isti problem? Nažalost, dakle, mi već jako dugo govorimo o ovome, a to je principski problem pod jedan, kada imate kompaniju koja je spremna da donira, a onda je kažnjavate tako što joj naplaćujete PDV na tu doniranu hranu. Čak smo radili analizu, naši partneri iz Foruma za odgovorno poslovanje, kada bi država Srbija ukinula PDV na donacije hrane, imala bi fiskalni gubitak od nekih 18 miliona dinara, međutim to bi se zajednici ugroženima vratilo 9-struko, odnosno kroz donaciju u vrednosti od 160 miliona. Dakle, svaki dinar kog se država tu odrekne zajednici, ugroženima se 9-struko vrati, što je dovoljan argument za bilo koga. Znači, jasna računica, da. Apsolutno. Rekli smo 5 događaja, meni se čini da nešto
Tako je, ovo su tri stvari iz ove tri oblasti. Od drugih stvari zapravo su načini na koji ljudi počinju da doniraju vrlo interesantni. Ovo je bila godina definitivno digitalizacije i svega što se do sada već nije digitalizirano. Tako je, recimo, UNICEF lansirao po prvi put kampanju sa NFT-evima koje prodaje i od čega finansira. Da pojasnimo. NFT-evi su vid digitalne imovine koji se prodaje, dakle, to je opet stvar izgrađena na blockchainu. Dobro, znači kriptovaluta, ajde da ne kažemo kao nije kriptovaluta, ali je nešto... ali oblik digitalne imovine, koji su počeli da prodaju kako bi prikupljali, to je stavili na aukciju kako bi prikupili sredstva za nabavku asistivne tehnologije za decu sa smetnjama u razvoju. I u ovom decembru, posljednjem mesecu, imali smo još jednu zaista značajnu akciju koja je tek počela. Mastercard je za Nurdor napravio platformu i modni brand Superhero, koji da god ljudi doniraju za Nurdor, određene iznose mogu da dobiju, dakle, taj brand na poklon. Dakle, Nurdor je prva organizacija u Srbiji koja ima svoj modni brand, tako da verujem da će to njima pomoći u divnom i sjajnom radu koji sprovode. I naravno, stvar koju svakako ne bismo navodili na ovoj listi, ali i mi kao organizacija koja vodi platformu Donacije RS imamo veliki rast donacija u posljednjih godinu dana. Preko 22,5 miliona dinara je donirano preko naše platforme, tako da pozivam zapravo građane i da sada pred praznike uče neko dobro delo, podrže neko od kampanje na donacije.rs. Malo pre je upravo lansirana kampanja građanskih inicijativa, ali postoji još nekoliko kampanja humanitarnih organizacija i drugih organizacija, tako da pozivam vaše gledalce da tokom praznika podrže svoje zajednice i ugrožene. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam najlepše. Čuli smo Miloša Jankovića iz Catalyst Balkansa. Mi idemo na kratku pauzu.